Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka ile miano rĩtie ngavana Kawira Mwangaza gũtigĩra na gũtĩa na kuthikĩra mataro jaria akaewa nĩ atongeria kĩrĩgĩria rĩa kũrĩmĩra ngwatanĩro Meru. Nkuruki nĩ amũrĩtie gũkarania bwega na atongeria bangi atĩ kũbachikũra nĩ ũntũ kĩara kĩmwe gĩtiũraga ganda. Mũthuri Muriuki nĩ aranĩrĩtie na mũtongeria ũjũ na atutumĩra riboti iji. Deputy President wetu Rigathi Gachagua na kuora na kwenda utugwathane na ima na erantu atharani bobaere ngavana wetu chance. Uju ni mubunge wa Ekuru kuma kaunti ya Meru akiariria ngwatanĩro na ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. No te judgment ikuthithwao kirato chwao ushirikiano no utochwa Kenyan Karambu. I'm so happy were tu mono tu ne anda atwire kwaria na imabu no tu nyabate tu MPs members of parliament tu tetere njewe te konge je to karande na to anyo chai o mwe tu mwira tu tayari gwitania ngugi na uwe na inya rira twari inauguration ya ria ipishawa twetere o mwe tukiuga twirende gwitaniria ngugi na uwe. Kuringana Karambu augite kire kiabata ni kuona kwina kwenya gitio kiri utongeria atugwitwo muntu aria bwawe na ndi no etwe auge jawe na accusations iu ara irerero EMCA no to of course io to techije no to ibawire nyare ba muiketie kwa Senate impeachment ito kiran kuona kene to mi sana ni heshima onto ni agite kiri atongeria babonde ni heshima kwetha nye kwari na heshima kwambiriria antu bakara kuringage kibara onto akinyere nyethe MCA bari na nkoro njega na iwendete twitaniria bongo ibonde na ngavana gukaraja ngavana ati kwenda kubathikira nabo bage kiburi kiabo gwa tuto kwenda kuthikira twi na ndi twitembere mwanka seneti te usiano bunge tukwenda akiuga no mwanka ngavana inyie na atige kwaria tongire bangi micemanio ne na ndi twathiria jau jonthe aga twita ukairi na ndi atwira MCA baraugire na ngavana araugire na ndi twite bugetikirwa tetikirwa no kuigwa isasa negotiation Kawira gatia kubaruma kenine kanari actually au ni okwena thine ra nene utekingi bate kwenda kurumwa kenine kiri antu bao uteta nture ne kwa ombeta katero ito nande ko ndokeria bururu nyabo abaringeri kura indi kuringana Karambu kairemia ndi ati ngwatanĩro ikeja kurema mutongerio mugongo na munini wawe ni baba kamenya ura kaunti ya Meru igeta na mbere tukaiganwa muntu nyam ngavana wetu na ero maitha ya maingi muno Senate nerwa atige kurumana atige kwaria boboe na bagwatanire mantu neja wand fund kethani ina thina engwitikia kethani ina thina nya munene aka tonyera mantu jo bone muntu tembeze ya mubuko isha development no banenkerwe ba au ni obakaiganirwa no ntu kwa ere au ni okwina thina ende keja kuremare atongeria betu bakenya bakamenya ora bakathithia ntumba kuga aja ora kumbokarwa ntu kwina mantu ja maingi jara jombokarwa tomba kubunja president yake akenda no abunje county assembly angabana ubageta kenine kari guchwa kura inkiripotera Uru TV mbita Muthuri Muriuki.